Дорогие друзья, мы переходим к небольшой концертной программе. Для вас звучит Сергей Рахманинов, прелюдия до диез минор, исполняет студент первого курса группы ПМ-24 Щеголев Владимир, класс доктора конференциар университара Тодорова Виталия Николаевича. Встречайте. Композиторлықта ilk adımlarını atan genç kompozitörümüz Mikhail Rotanin muzikası duet ikinci parça Çalır PM23 grupasının öğrenicisi Anastasia Mutkovlu, Moldova İnce Zanat Maestrosu Tatyana Щеголев'ın öğrenicisi. Karşılayın.
Terzi Inna, studentă anului 4 de studii la Colegiul Pedagogic din Comrat, Mihail Cechir, clasa profesorii Natalia Barbaneacă. Să vă aplauze dumneavoastră. Terzi Inna, rugăm pe scenă. Музыка Константин Душко, Лавлар Николай Сир, Ватан. Человек поймет ведет группасының студенті Ирина Велкан. Молдова Республикасының халық артисті Маргарита Иваншун үйренішісі. Қаршылайын. Coreografia lui Victor Filinar, lucrător onorat de cultură al Găgăuziei,
Хором Молдовеняцка vor interpreta studenții de la Facultatea de Drept al Universității din Comrat. Музыка Раймонда Паул, слова Ильи Резник, маэстро. Исполняет студентка второго курса ПМ-23 Топал Мария, класс преподавателя Бойдаловой Ирины Степановны. Встречайте.
нами музыке служить. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, нами забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, меня узнайте, мой маэстро. Пусть мы далеки, как тайне, и рабы всех нас разлучает. Но у нас одна, да-да, одна, сказать музыке любовь. Я пела лишь пенью, а сейчас я вырвалась из плена. Прочь тревоги, прочь сомнения, я теперь стою на этой сцене. В зал смотрю я, в зал и вижу, взгляд ваш бесконечно удивленный. Столько лет прошло, но ближе стали вы, маэстро, мне седьмой. Пришел мой час, мой звездный час, играю я для вас, маэстро. Вы в восьмом ряду, и тоже зал, и тоже место. Пусть мы далеки, как тайне, и рабы всех нас разлучает. Но у нас одна, да-да, одна, сказать музыке любовь. Спасибо. Today, we will hear the famous song Sway, written by Mexican composer Luis Miguel, with English lyrics adapted by Norman Gimbel. We are delighted to present to you Anastasia Alifrovich, who will perform this wonderful composition. Anastasia studies in the class of the teacher Margarita Ivanush, artista Altoporului, Republicii Moldova. When forever rhythms start to play, dance with the wind, make me sway. Like the lazy ocean holds the shore, hold me close, sway me more. Like a flowing in the breeze, dance with the wind, sway with me. Make me feel it's only you know how. Sway me slowly, sway me down. All the dancers might be on the floor. They might find always see only you by the magic technique. When we swing, I go weak. I can hear the sound of violence long before it's begin. Make me feel it's only you know how. Sway me smooth, sway me down. Sway me. All the dancers might be on the floor. They might find I will see only you by the magic technique. When we swing, I go weak. I can hear the sound of violence long before it's begun. Make me feel it's only you know how.
Михайло Лган, versul Andrei Strâmbeanu, Primăvara. Interpretează studenta anului întâi, grupa PM24, Peiu Olga, clasa profesoarei Ivanoș Margarita, artist al poporului Republicii Moldova. Saygıdeğer dostlar, bugün sizin varlığınız kültürümüzün önemli olan elementi Gagavuz halk oyununu seyretmek. Bu dans bizi adetler hem Gagavuzluk atmosferasına götürecek. Koreograf Gagavuzya şanlı kültüra zahmetçisi Viktor Radiner, Gagavuz Svitası Юридика Fakültesi'nin öğrencileri karşılayın.
Уважаемые гости, на этой замечательной ноте наша небольшая концертная программа подходит к своему завершению.